Khwlaikha hambai tini chung election campaign thelakong bisini andaro joto parao chung gurikha poilao chung no apitra mordon Kamio chung phungo program khwlaikha boni pore chung 2 nong colony 3 nong colony ADC colony teibo gorjun khola nini satrai colony thelakong mochong champa shorma Maike chung tabok se soi Kamio sokhaikha total 10 ta jagao 10 ta parao chung tini thelakong ADC village amsayo chung program khaikha joto jaga thango blai ni positive joto no bubagrani logeo no logerona ni bagoi ready maximum jagao no birodi shunno joto tipra mothani supporter mangno chung chini bubagrani netritwe bubagrani logerowoi chung baike chini tiprasa ni odikar no manai omosung tini joto Kamio thangwi chung kokpi lai thani chini logeo tongo soigoria bisini in charge chorbokolai nini thelakong bisini in charge gorango kolai tebi chini block committee ni president kununoi ni tongo DWF ni Purna Jamatia ti pramotha pati ni Subodh Kumar Jamatia tebi chini YTF ni vice president Purna Jamatia no khawboi chini YTF DWF chini ti pramotha pati ni warriors ro joto no chini logero laiwe chung joto thelakong amchani parao chung 10 ta jagao 10 ta location no program khailewi chini beskangni chongmari wo chung tumani bagoi chini ti pramotha pati no bodoi apply khaine ni nang tumani chung bubagra no logero ni nang omahike chung joto no awareness khaile sir pasumani pore ti prasarang ni samung pule tam khala janai chung thangnai wo bu chung pasumani pore chini first priority chung chini ti prasani rights ni bagoi chung movement khaimani yago lo boni loge wo chung chini healthcare no chung important onai education no chung important onai chini rasta ghat hayang mai no important onai kamiam sayo tuini ব্যবস্থা ro kori mai no chung tei bu juralo fight khainai tani ke bebang nomo chini under department kori additional department kori chung state government ni thani bono pressurize khaine ni nango chung botro no pressurize khaine ke chung tei bu strong mangnai karon agotla o tomi boro chini kogno khnaiya tabo ADC dokhol khainai hoi boro kobi dokhol khai hange tei bu che yang nai hani bang pas mani ya golo chung tini je guri nele mani jaga o problem mani ro no chung focus khainai agi bu focus khaiu haifane tabo jodi chung teisa kobang khe pai mani ya golo chung tei bu dorokhe mane kra khe pressurize khai manai hne asa khaiu chin bu bagra bu tei bu strong nai hai hne asa khaiu sarba basa taw goti bar sarong na hamdane hamja gya oma uni party khlai taw bokok star sai tong maharaja ne ke so amrok tam sarong sung boro nang kaisa kong ne sarani musugo nijeni do phano dokaroi nijeni do phano chaje angui boini do phabai tabo
बायाचारि खाय दंमोननि ब सालसा बरक जवाब मानाय जे बयनिबो सा हमनि बयनिबो सा नंनाय हाची निजेनि ताखक जेसेबानो हायांथों ब निजेनि ताखक बनसि जराव जों लगेरनि नाम किन्तु बैनि ताखक बाय ताबो थी आसे जरा काहानी नि पोजिशन काहा ताबो ननो आदर जत्न खाय कक बरम रवै साय दंमोन किन्तु जेफ्रनि नि जरा हायांनाय आफ्र नोंनि नि ताखक नि तिप्रासानो नों हामजांनो नि बाद दंनाय हानि बाङै आं बरनो सानाय मुसु जरा तंसेनि खासिदि जरा तंसेनि फायदि जों काहाम के चिनि तिप्रासानि अधिकारनि बागै जों जवाब खालेने हामबाय Rungthoma Academy, a residential English medium school ni admission 2026-27 nursery simin class 9 jorani bagai admission doglam phiogoi rizakha. Boni ni kumangka kumlung wakala West Tripura kri bigra bisarungi bagai bo oro belai keno sepka hamman thogo Rungthoma Academy wo. Phati tham mai hostel tongui chawi school pori mano teibo kaham kai sai mana bagai nro ukok duk number ni bising ti kurungi mano 9862524221 eba kabar 936610729 ukok duk number